Bijing tabir ba khoi purna pu image TV na taram na okcha ba loinana Brajesh Kumar na khurumjari ngasigi maroi ba pauda Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences linkat khibagi taramarek suba Kumon Palan Thoram Chief Minister N Biren na athoi ba mitung oiduna pangthokre Manipur gi Chingi district singda total shutdown chathakre Kondong Lairambigi Naunu Saba Sanglen Yas and Water Resources Minister Letpau Haukipna Sangakre Loinana Lupa Crore Lising Kuntra Trukuchani Kuntra Sang Sagadaba Ganga Expressway Project Prime Minister Narendra Modi Nangasi Ure Uyung Tangkre Mapungoy Pau Lobirasi Chief Minister N Biren Hai Lengak Asina Miyamgi Yaifanaba Amadi Hingbada Nungainaba Haksel Amadi Mahi Masil Gilamda Hena Pukning Sangduna Miyamgi Yaifanabagi Todang Kaya Lokatle Wapamasi Ngasi Chief Minister na Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences JNIMS Linkat Kibagi Ta Marirak Suba Kumon Palan Thoramda Athoiba Mitunglet Oina Saruk Yaraduna Fongdo Kibani Handakta Haudokiba scheme Health for All gi Makada Doctor, Nurse Amadi Health Care Workers Singna Yumthong Kuding da Satuna Lamdam Sigi Tongan ba Society Section Kayagi Health Checkup Tawbaga Loinana Hidak Supanghalli Haina Chief Minister na Phongdopaga Loinana COVID-19 pandemic ki ahanba amadi anisuwa web matamda Lamdam Sigi Miyamgi Punsi Kanbada Sauna Thodang Laukiba Doctor, Nurse, Asa Worker Amadi Paramedic Singna Janimsta Laukiba Mamal Naidraba Thodang Busu Chief Minister na Apen Phongdoki Mahangna Haksel Gilamda Thabak Tawriba Singna Miyam ge Seba Tawbu Matamda Makhoi gi Mathau Masak Khangna Amadi Ethics Khangna Thabak Tawbina Basu Haiki Chief Minister na Makata Kibda State Lengakna Regional Institute of Medical Sciences RIMSPU All India Institute of Medical Sciences AMS ki thakta upgrade tawbina naba center da lab ta takshinduna lakli athubada cancer hospital ama triple P model gi makhada JNIMS da sangbat lagani tanja sida lengak na JNIMS da MBBS tambagi sit masing hengat hanbina basu health ministry da takshili haiki jebri JNIMS ki satra masing hengat na bagi do kana inari adubu case sama pending lay na maru marakanda nangman nang labagi tidam lay pe hengat haningi kan honari latest samu ada city ka hero lay ujit lay bagi am phabana agi union minister sinadum direct telephone na kari dawari sana ba kudong chaw lay banina agi moi ngai ta chusi visit lay adra madugi hana gi lay ramba communication gap to the lay tre adu whenever wherever opportunity lay bakanda koi madugi manghande As a Kanogisu Social Medical College, Hangman Nanga by Nataromina, the live activity pandemic, Sinamaram Workana, Kodazukara handicap, the Ministry of Health, Government of India, the Sumadugi, Kudung Sada, the Dukramayona, Leather Katanaway, Bia Torota was never die. Nasigi Thorongi Manungsan, Chief Minister na JNIMS PSA Oxygen Plant. CT scan machine amadi State Bank of India JNIMS branch sangaki loinana Chief Minister N Biren amadi dice the pumpkin singna JNIMS ki topper singda meritorious award sing jentoki ngasi thoramdu the advisor to Chief Minister Health Dr. Sapam Ranjan Loktak Development Authority LDA amadi Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL ki chairman L Susindro Maitei, Additional Chief Secretary Health B. Bumlumang, Director JNIMS Dr. L. Deben, JNIMS ki Teaching Amadi Non-Teaching Staff Amasung Mahiroshinga Saruk Yaki. Tarungi Mangoyna na ngasi anganba ayukta Eat Right Mela 2021-22 Haiba Chumna Chasi Amadi
Haksang Fana Thamsi Haiba Awareness Program ki Makada Wakathon Amasu Medical Directorate Lampel Patagi Namthaki Haukiba election da state asigi miyamna asengba luchingba kaya thagalakpadagi ngasidi state asida hiram kaya da chaukhatpa amadi santi leiba lamdam ama purakpa ngamle haina Chief Minister N Biren na pungdokri wafam asi BJP Hyanglam Mandal na sinduna langmagdong gi public ground da pangthokpa nomagi oiba political conference amada haikibani MP Leishemba Sanazauba BJP ki President S Sarda Hyanglam constituency ki MLA Dr. Y Radhesyam Yauna BJP ki maru oiba MLA amadi thaupuba kayana saruk yaduna pangthokhiba thoram aduda Birenna makha tarduna lamdam ama chaukhat hanbada miyam amadi laingaki marakta apa mari ama thamba mathautai masigidamak laingak asina miyamga hakthingnana unaduna miyamgi apambasing Kangnanaba Miyamgi Numit, Singilu Singba Sing Numit, go to village, go to hills, na Singba Thorom Kaya, Hodokli. Loinana state Asida Mamang the Lairamba, Lengak Singna, Santi Purakpa, Ngamdabadna, Hiram Kayada, Sotaramba Adu, Masidi, BJP na, state Asida Lengak Lakpadagi, Hiram Kayada, on Balakle. Maru Oina state Asida Hana, Yam the Toina Lairamba, Ban blockade Nasidi, Uba Pankidre, Loinana. Later Lyre Basing Ason Ana Amadi Tongan ba Sinfam the Laiba Mio Sing Gidamak Makal Kayaga scheme Hodoktuna Miam da Kanaba Piri Asumna Hiram Kayada Langak Asina Purakli ba on ba asi Makata na Purakhan Naba Hyanglamgi Miam Su Lakadaba election Asida BJP na absolute majority Panganaba Tamliba Pandam asi Ngamhanbada Achoba Thodang Ama Laubiu Haina Miyam da appeal suit Toki Makal Makhagi Tauboya by Koi Honazari Aduna Punamakse BJP the Mamang the Bot PB Kibudo BJP the Mayam the Bot PB under the Nasi Aina Akoin Fangaiba reward Manipura Santi Ladyba Ima Ibia Isarisa Sina Ahing Masamasu Olagim the Pamun the Tumba Pangzadiba Ahing Tena Halatabada Nipai Pokriba Sigi Port Mayam said Nairamoy Hajabane Hajabadi. Adama BJP Amadimagi Loina Basingi Sarkar Makata and Hamadrakai Quaidagi Pabadi BJP Kataki Tongan Pam and Yaduntan Mayam the Pipira Deba S. Levas is Hana Wongani. Manipur da hauki pungkun marida mioi tarak na COVID positive oiba thengna kre mioi anina laikidre pungpham asida mioi lising amaga chatruk kun COVID test tauki maduda mioi tarak na COVID positive oirambadagi ngasi COVID positive oibagi chang sada ama oiki state asigi oina COVID pandemic horpadagi ngasi phawda apunma mioi lakh tara mari lising nipuma satret humputaruk COVID test taukre masigi manungda mioi lakh ama lising kun manga satruk tarahom doina COVID positive oiba thengna kre mio lising chapan marfudra mangana laikidre ngasi mio mapan naba phaduna discharge tokibadagi apunba COVID recover tokibagi masing lakh amga lising kulum doi chamri taramanga sure active case ta mio chani ga sumna ahum lairi aduga Manipur state ki COVID naba phabagi chang na chada marfudra ni pan 10 week ani manga yaure Malemgi oina COVID positive case masing koti kuntre lakh nipu lising humra manga supna nipu taruk sukre positive oirabasingi manungda mioi lakh yankhai humdoi lising humpuga humdoi satruk maipudra mapanna laikidre aduga mioi koti kunmari lakh humpu lising yankhai humdoi chamanga humdra manga na naba phakre pandemic asi COVID positive case khwaidagi masing yamba laibak positive case koti lakh Koti manga lakh tara taruk lising tara sani marfima thoi thengnaduna USA na ahan bada laidi Indiana case koti ahum lakh nifu tare lising kuntrahom doi chama marfudra mari thengaduna ani subada amadi Brazil na positive case koti ani lakh kuni thoi lising mapan supna kun thengnaduna ahum suba positive case masing yamna thengnaba leibak oiri Hill areas Committee na recommend tauba Autonomous District Council ADC Bill 2021 Manipur laingak na table taudababu yanangdaba phongdoktuna ngasi pung manga dagi nongthil pung manga pauba pung 12 oina Manipur gi chingi district sing da total shutdown chathakre
Shutdown asi All Tribal Students Union Manipur achumna Kuki Student Organization KSO General Headquarter amadi Wakalol Manaba Mahiroi Organization Singapunna Kusamnaraga Kokibani Hiram Siga Mari Lainana KSO Chuchanpur Gangte Students Organization Chuchanpur Mar Students Association Joint Headquarter Chuchanpur amadi Young Fighte Association General Headquarter Chuchanpur na Achum amadi KSO na changchiliba khongjang sogatpa oina Chuchanpur district su total shutdown chathaki shutdown manungda kethel sing kanakhide dukan sing thonglonaki marak gari amam chatpanatana lambi sing mi chatna dabana itak takhi loinana khongjang sogatpa mahiroi kharana lambi da lakpa gari tuibong bazar da khamhallaga chattaba yadaba mioi khaktamak khangatlaga chathanki Shutdown asi Chuchanpur district Santi oin chathaki to oningdaba thaudo thokpui paw lekhide district police ki maikai dagi su to oningdaba thaudo thoktananaba tongan ba mafam singda leiduna sectionna yangchinki KSO GSO ISSA amasung YPR na sagotuna achum chatriba total shutdown manungda Chuchanpur district asigi ahanba Higher Secondary School ama oiriba Bethany Christian Higher Secondary School gi chahi yankai churapagi Golden Jubilee thoram ngasi Bijang Dalaiba School asigi campus da Union Minister of State External Affairs Dr. R. Kiranjan na chief guest oiduna pangtokre LM Khokte retired DGP Mrs. Manuan Singh IS na President amadi guest of honor oina thoramduda saruk yaki chief guest oina Mapamduda Tunglabaga Naki Chatnabi Bengul Kongduna Salami Piki Tungda chief guest na Golden Jubilee gi Monolith ki Maikum Hangduk ki Thorongi chief guest ki warol peduna Union Minister R.K. Ranjan na haikibda Bethany Higher Secondary School asi Mahakna Manipur University gi College Administration gi thau puringai matamda University Grant Commission gi makada application phangkibani Mahakna visit taukiba state asigi college singi marakta Bethany asisu amani amadi mahakna UGC da recommendation tharabatungda Bethany Higher Secondary School gi application phangkibani haiki mahakna makhata duna leibak asigi mafam kya school asidagi haukiba masak nairaba mioi kya tongan ba sinfam singda thabak tauri haiba tare masigi damakta aina Initiate Institute asigi administration da aigi Miyamgi Tagachava Madi Kai Kumnabadu Tamzari Minister Namahaki Warolgi Makata Duna Government of Indiana Housing Anova Education Policy Ama Puthoknaba Hotnariba Asida Ordinances, Finances, Infrastructure of Schools Amasung Digital Learning Yauri Haraduna Education Haibasi Samas Ama Amadi Zati Amasaukat Nabagi Kwaidagi Maru Oiba Amani Haiki Tungda Chief Guest na Golden Jubilee Thoram Duga Mari Lainana Souvenir Magazine Amasu Fonki Manipur University first register Oigay Matanda, then to Register Gitan Warga, Director College Development Council Oigumatanda, all the colleges throughout the state of Manipur in the capacity of the Director College Development Council. I travel, I inspect, and I reported to the Government of India through Manipur University. Border Area Development Program gi makada sakiba more gi ima kondong lairambi kubam gi sanglen honabi matung inna Youth Affairs and Sports amadi Water Resources gi Minister Letpau Hokipna sanga kre ngasi thoram aduda ima kondong lairambi thogol lupki President N Pulindro MCM ki President M Thoiba, UCM ki former President K Langamba amadi Sikkim Village ki Chief Jamkhogin Hawkip su Saruyaki. Sangaba ki thoram aduda Mr. Letpau Hawkip na hai ima kondong lairambi guest house sagatliba asisu sabalo sinnaba hotnabada mahaksu Saruyagani haiki. More asida leminariba tongan ba phurupki ichil inaw singna punna Amata oina nungsi chanana leminanaba lamdam ama semgat pagi wakalon thamduna ngasi dagi manglomda changchin minersi haiki
ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯔꯣꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯃꯩ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯣꯊꯅ ꯂꯩꯕ ꯎꯕꯗ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ PMGSYꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯕ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯩꯕ ꯒꯜꯉꯝ ꯂꯦꯟꯊꯣꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯥꯎꯠꯔꯤꯆ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯂꯦꯠꯄꯥꯎꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯣꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯒꯝꯅꯣ ꯚꯦꯡ ꯃꯤꯁꯟ ꯚꯦꯡ ꯐꯥꯏꯁꯝ ꯚꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯕꯥꯡꯐꯥꯏ ꯚꯤꯂꯦꯖꯗ 250 kVꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯔ ꯑꯃꯃꯝ ꯈꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ NDBꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ JCKV ꯀꯧꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯂꯦꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯐꯤꯔꯣꯜꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯐꯔꯅꯤꯆꯔ आइटम्सिंग असिबु खरा कोमथोकहंदुना पुबा यानबगीदमक मरी लेनबा IGAR साउथ की एयर की मकोक थोंगबसिंगदा वारी सानदुना अथु मतमदा यहालगनी हारी अमदी डिस्ट्रिक्ट असिदा PMGSY की मखादा मसी क्वाथा लंबी यावना तोंगान तोंगान बा अफमसिंगदा थबक सुरिबा सिंगना लाक्लियो मथंग चहीगी मार्च था पाउदा कोयलास थाबगी थबक मपुंग फाना लोइचिंदबा थोकलबदी इंजीनियर नत्रगा मरी लेनबा ऑफिशियल अदुगी मथक्ता अकनबा थबक लौखलगनी हाइखी अमदी टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स द लोकल की मियो सिंह अमदी मथौ तोरिबा ऑफिशियल सिंह की लेपम चाफम खुदोंग सादबा असिगी येंगलगा ट्रांजिट होटल अमसु साननबगीदमक चीफ मिनिस्टर ना थाजबा पिरकपदगी अथुवा मतमदा साननबा होटनरगनी हाइखी ngasi thorum aduda education fisheries and kada minister Sorokhayam Rajan agriculture veterinary and animal husbandry and tourism minister Oinam Lukhoi deputy speaker Kongkham Robindro amadi Lilong AC ge MLA Muhammad Antas Khan saruk yaki loinana ngasi public outreach program aduda district administration Technopol gi mityeng makhada tongan ba stall nifu हांगदुना डिस्ट्रिक्ट असिगी मियाम द कानब स्कीम सिंग फंगनखी बीजेपी थवाल डिस्ट्रिक्ट न सिंधुना था असिगी तरातुक तगी लेप्तना चथरकपा अइगी इमुंग बीजेपी की इमुंग कैंपेन की सरुक अम ओइना ngasi वांगखेम केंद्र की तोंगान तोंगान मफम चिंगदा लेबा युम कयादा फिरल चिंगत पगा लोइनाना पोस्टर कैंपेन सु पांथोखी ngasi gi chathagi ba कैंपेन अदु थवाल कियाम द लेबा लाई हराउफम मनाक्ता लेबा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट युमनाम कुमार जेट की युमदा फिराल चिंखटलगा हुदोखी कैंपेन अदुदा बीजेपी थवाल डिस्ट्रिक्ट की वाइस प्रेसिडेंट SH जापान सिंह FM इस्लाउद्दीन जनरल सेक्रेटरी N उपेंद्र सिंह सेक्रेटरी W नीना देवी BJYM थवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट TH जितेन सिंह अमदी बीजेपी थवाल डिस्ट्रिक्ट की थौमी कयासु सरुक याखी म्यांमार की जेल द तोंगान तोंगान ब केस चही अमदी चही अनि अहुम लैरुरबा इंडिया मचा तरा फादोक मतम लोइबदगी ngasi म्यांमार अथॉरिटी ना इंडिया की अथॉरिटी द खुसिनरख्रे इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप ब्रिज मनाक द लैबा म्यांमार की इमिग्रेशन की ऑफिस द पाथोकिबा ngasi खुसिनबगी थरम अदुदा म्यांमार की माइकेदगी म्यांमार की इमिग्रेशन ऑफिसर सी मिनिमांग अदुगा इंडिया की माइकेदगी सीनियर इमिग्रेशन ऑफिसर येंखोम कृष्णानंद कस्टम्स की ऑफिसर सिंह अमदी मोरे पुलिस की SI
कायमिनथांगसु सरुक याखी लुपा करोड़ लिसिंग कुंथ्रा तरुक चानी कुंथ्रा चंग सागदबा गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की उत्तर प्रदेश उरे उयुंग तंबगी थोरम द वांगांग लदुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना ऑपोजिशन समाजवादी पार्टी बु फजना सिधख्रे प्राइम मिनिस्टर मोदी ना हाइखिबदा हौखिबा चही कया प्रजा म्यामना लंथुम कदाइदा सिजनकी हाइबदु इखंग खंगरबा वाफमनी हौजिक्ति सेलसिंग अदु उत्तर प्रदेश की चौखट थौरांगी थबकता सिजनरे प्रोजेक्टसिंग अदु हानदी चे खक्त तौरंबनी ngасidi सेलसिंग अदु कनबंगमदुना मियामगी फुरिखाउदा चंगलकलबनी माफिया सिंगना बुलडोजर द माई ओनसिनबदा बुलडोजर ना मई हौरक्तुना आइन कायना साजिलंबसिंग थुगाइख्रे अदुगा मदुबु योग ठाकलिबसिंगना चाइना फंगले यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू उपयोगी हाइबदी यामना कानाबा हाइबनी ngasi उरेप उयुंग तौरिबा गंगा एक्सप्रेसवे असि 8 लेन्स फाउबा पाक्थोकपा याय मसिना यूपी बु ख्वाइदगी चौखटपा स्टेट अमा ओहिलगनी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI गी मरफुद्रा मरिरक सुब चही की जनरल बॉडी मीटिंग असि न्यू दिल्ली दा पांथोखरी थोरम अदुदा वांगांगबदा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ना हाइकिबदा इंडिया न केदौनुंगदा अटोप लेबाकता लांदा खिद्री लेबाक अमगी लमगी इंची अम फाउबा लौचिनबा लेखिद्री लमगी ममिंगदी पंदना महाकना मखाताना पुंडोकिबदा इंडिया नबु पामलमलबदी 1971 गी लांदा मखोगी लेबाक लौचिलंबा याय लेबाक असिगी हाइसिंगलबा नहा ओइरिबा ट्रेन साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल टैलेंट यामना लई वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की CEO मयाम अमा इंडिया ना पुथोकली प्राइवेट अमसुंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट ना एजुकेशन अमदी हेल्थ केयर सेक्टर सिंगदा थादरिबा सिंगदा मेजेंग थमलदुना गवर्नमेंट ना डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता मेडिकल कॉलेज अममम अदुगा स्टेट तना यामद्रबदा एम्स अममम थमननबा टारगेट तौरी हाइखी सानबगी पाउ थोबिपा यूथ प्रोग्रेसिव एसोसिएशन TYPA सोरान सिंधुना सोरा करांची प्लेग्राउंड चथरलिबा 9 विंटर फुटबॉल चैंपियनशिप की ngasi सानखिबा क्वार्टर फाइनल मैच सिंगदा AIFA इरेंगबन अमसुंग टेक्सम FC माइपाक्रे ngasi सानखिबा अहानबा क्वार्टर फाइनल मैच दा AIFA इरेंगबना रॉयल FC बु पंजल अमसोइनोदा माइथिबा पिकी अनिसुबा क्वार्टर फाइनल मैच दा टेक्सम FC ना याइसा FC बु पंजल मरी सोइनोदा माइथिबा पिकी ngasi मैचिंग अदुदा कक्चिंग SC की इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंटेंडिंग कैंडिडेट ओइबा PCC की मेंबर नावरेम कोविड ना अथोइबा मिथुंग ओइना सरुक याखी हीरो इंडियन सुपर लीग ngarang PJN स्टेडियम फतोरादा सानखिबदा 39 सुब मैच दा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ना SS ईस्ट बेंगल बु अनि सोइनो द माइथिबा पिख्रे चथरिबा लीग असगी 39 सुबा मैच ngasi नुमदांग पुंग 3 मखाई ताबदा चेन्नई FC गा ओडिशा FC गा तिलक मैदान स्टेडियम दा सानबा होख्रे 39 सुबा मैच तना ngasi नुमदांग पुंग 4 मखाई ताबदा एथलेटिक स्टेडियम बाम्बोलिम दा FC गोवा गा हैदराबाद FC गा सानरगनी हयेंग दिसंबर 18 दा 35 सुबा मैच दा मुंबई सिटी FC गा केरला ब्लास्टर्स गा नुमिदांग पुंग 3 मखाई ताबदा सानरगनी अरोइबदा मरोय पाउ अमुखन्ना जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लिंखटखिबगी तरामरेक सुबा कुमन पालन थोरम चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अथोइब मिथुंग ओइदुना पांथोक्रे मणिपुर की चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा टोटल शटडाउन चथख्रे कोंदोंग लाइरमबिगी नौनु साब संगलेन यास एंड वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर लेटपो हाउकिपना संगाख्रे लोइनना लुपा करोड़ लिसिंग कुंट्रा तरुक चानी कुंट्रा संग सागदबा गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नंगसी उरे उयुंग तंख्रे ngasigidamakta paudam pijam mata asilusinjari mayeng tabirwa khwai punappu amukahna khurumjari